Huaisen Neih kan du veka fado isep Neih chu a ha thla khop maya chu ti rual chuan Huaisen na kan ti te do isep na kan ti te po hi ate tu zirte le kanom na hmuna zirte kan borok to na zirte hianin ainang lo viawin arin oma thingtlang no pangni lai Huaisen han ti kha chu thian ho zinga insual huai deuh ber ti na khani deuh maya thenom nu chu huai khop mai han ti jon thenom nu an che deuh le za nei za khemang lo te kha ani duwa chu ti rual chon Huaisen na thale thalo hi omani hei mizo fa te hi nam Huaisen kan niam han ti ta ila Huaisen kan ni po ti thenga Huaisen kan ni to lo te po ti taila atong tu zir te po khan ni ve bok in karenga chu ti rual chuan mizo te hi a negative lo mi kan soi ma sak phod du chu mizo te hi Huaisen ve ang reng tak a lang kan ni rualin kan Huaisen tok lo em ni chu o ti thei tur hianin he khovel daidar ko nga te ris hanlak ko nga te hianin kan huai tok lo em ni chu o ti thei tur ani atun na hei cruise ten ron na ten ron om chhota a tin 5-star hotel a te hemi abikin mizo te phechu F&D a then food F&B lam hemi a food and beverage lama hotel a te khating te khanan thok chhota tin ram sang sanga na thok te po anom chhota ma se henga ram tlo po ngam zinga hian mi pa ai mei chia hi an la om le zualta a chu wang chuanin Huaisen na subject hi soilangai le in ka ria Huaisen na dik tak kan ti hi chu atul huna mishing nuna hin ron lang chuak thina chu wang chuanin Huaisen na kan han ti hianin no pangte an nun an no pang an ni lai thian za ho khajing an Huaisen na lam ni lein hring nun han ma chon chho do na kha hring nun an ma chon chho mek turata na nun dan dik tin chu baka namdang zinga pom ta sela niam big le te bi ka in ngai lo tin amma ni na ang angalan chu puingam o khati ang chi kha mi Huaisen kan ti chu lo ni ta hei ka soi fo thina no pangzi nga hianin ma ni chung kwa nei ba ka chedu ang chi chung kwa poina an nei phak bak nei du ang chi te le anthil nei manga midang te vatlon emo anthil nei na manga midang ten vapom se va accept se ti du awanga thil tha nei hosa angalan tumtla tho reng hi no pang Huaisen an ni lawa unreal rule an ngai tuana an physical mai ni levin an mental le an emotional a khanin an Huaisen tok lo hi alo ni thina ni chu tak chu mizoina fa en kol konga kan hlo chamna kan han ti don nge dik tok lo hi ani thina chu wang chuanin tuntum chu fa Huaisen nei dan ti ka soi dona ke poka fa te Huaisen se ka duwa a fui po ka fui na sa ve khop maya hai khovel hi Huaisen na chuan khovel ma chon ngam turin mihring te min siam thina khovel ma chon ngam lo mihring hian om ve thina om huna por em mai hi an om ve bok thina ni sakei do hi in mu to em ka hrelawa sakei do hi in mu ka ring lo sakei chuan atiat puyan ni emo a alien ani mo ran sa hi chu abei ngam em vek mai ni alien po hi hlo tak tak hi sakei tlan selai mu tu rawang khop mai sakei hi ngatinge khovel puma sakei sangtam tak oma chu sakei ji ka chu ngatia do yan om mialo a chan chu sakei hi do yan om mialo na chana chu sakei community hi an enta ul sakei than len na hian a enton mek anu le apa te hi an doi ngai lova chu wang chon sakei no ron piang reng hi zoi zoin a chena khovel a environment a khan lal Huaisen ni in thian ron nei lian chhota ti chuan an Huaisen chhota thina ni ti chuan no pang fa Huaisen nei na turata na poimo em mai chu no pang te hian anu le pa tenen in zom na nget tak an neya anu le an pa tenen anin leijina khan him riau ne in riana secure ne in riana kha an nei ve angai em mai ni hey no pang chung ko fel fai ta ka tanga ron seilian nu le papa ngai tak hausa ka tingot lo ni o re thei po ni thei hausak po ni thei ma se nu le paril ru put dan dik tak pumi emotionally engeni ding nget tak mai
pa ngai dan fel fai ren ron nei tin chu mai pialam an fa te ne na in lei china thatak nei hian an malam huna thil hlau om emo hlau na an ma chon reng hianin an Huaisen bi tlat meni chu wang chuanin nu le pa le fa te in kara in lei china thatak om hian fa te Huaisen lo hi a hril dai meni no pangina him ni anin hria chuan malam huna eng po ma chon don sela an ma chon ngam thina ni chu sakei no te do izep a om ngai mi alo na chan kha ani tani chu wang chuanin mithiam te hianin psychologist te hian helam hi an ziak ve nual maya nu le pa in nga chan tur pi le puin nga chan tur tha an ne ya khami tena no pang an en kol dana khan Huaisen tura an en kola him nia no pang ni riat ve chuan han hlo em han ti re em an nei ngai lo ni no pang zakzum kan ti hi an om te meu maya chu ti rual chu no pang hi zakzum reng tur an ni lo reng no pang in sikula cholni sikula engma ati ve ngam ngai lo chuan an in chung khura khan fello alo om hi ani du em mai ni chuwang chon ifa azakzum iti hian zakzum te chu an oma lom pian phunga ten amma ero chu no pang re hi atlang pui thuin a generally chu no pang in expose sak in tarlan chak ani thini ma se an no pan lai tangin nu le pa in kar a fel lo chu no pang hi anin phor chuak mo em mai ni amar chu no pang him ve ne in ria chuan thil ti ven chaka thiante zinga lan sarve te andua vasolo ve te andua chang soi ve te andua sport na te tel ve andu ta thina ni nga tinge khatiang khan du thin kan ti chuan in chung lama nor niam tu a om lo khan khatiang nu na khan a hroi thei thin amaro chu no pang then khat pian phunga tanga in chung fel fai wang em po ni lo azak vak lo chi shim te azak ve de chi chu omani ma sa atlang pui thuin in chung ko boro khen no pang Huaisen lo yen nasa takin kongra wasuni ka soi tong khan Huaisen na hi mi van nek chor lamani lo ring nun ma chon ngam na mi te zinga mani in za pui lo bo an ni na anga an lan chu ave ngam na kha ani ta ni ti chuan ani le no pang Huaisen nei tura poimo lang chu engeni tang no pang ten ris la vengam tura no pang te phal sakhi ni mi zo nu le pa tam taki chon fa ten sai galan chuanga itluang an tia konga ten zong thadona asang lu tuk kan tia tuyan cheng ve don itla ang kan te engki mai kan soi thai vek mai ni kan tu le kan fa te hi amar zo no pang te hi anin tina ve don an tu sual ve don an nara thi ve don an ban ru te pot liak ve ang khatiang ang chi kha an nei don ti kha pom sak turani chuan an mani in rin tok na atu thina ni no pang reason la don le kai kha chu ti su ti zel mai chon no pang hiril ro Huaisen ren ron hi an om ngai lo reng ani chu sa pho chuan ni mi thia chuan in sa prong chon over protection an tiani over protection here in hemi ril rulama har sana sang anxiety kan ti te panic attack kan ti ang chi te hi an nei du big reu mai ni achan chu nu le pai no pang te ka mason turin an enkol tat lo ni no pang pani no pan lai dewa ka kai roi thin pani hi kate kin thira pakhachu no pang talen nei tak mai ni amero chu kha no pang talen nei tak maya kha anu hianin engamo ati don hian aza thak ti vesu annu yang che ati mai thina ma se pakhat ve thung chu talen em po nei chong lo ma se nu le pa te hianin eng po ti don sela an khaplem lowa zai thiam em lo kha zai ve pon gitaran per sak mayan wa troi om zel maya ti chon huna local zela no pang talen nei zo khatuna chon tlangwalan roni ta ka chon talen nei em pon kan hreto lo ngatinge kan ti chon anu le pa te khan doi zep tu ren ti ve su min nu yang che engamo hlek ati khan anu abikin anu khan ti ve su min nu yang che I thiam tak silo nang ai thiam an tam ati zela khati ang khachu no pang kha an Huaisen theilo no pang hian nan tur ve don mi nui so pon hlong mi ti du da po an tur ve ma se khang zong kha an nu na tel ve tur ni ti hria kha an thlen kan phal sak zo khan no pang te hi an Huaisena hring nun ma chon ngam turin kha khan atran pui jok thin ni
nu le pa tam tak chuan ti ve su asa thak min an nuyang che lokal ro itla ang I ban rui ti tia kang itla ang an tia no pang hi an no pan lain tui chen ka zir tir thina e no pang hi an nu le pa mu lo tui chen ka zir tir chuan an no pan lain pot finder hen ka zir tir thina pula hen ka the thla topa ka veng top maya an tla tur chi hi ka chan ka wa chana ti chuan an tlak ma khan ka wa chan chuak mai zela an thiam chuak nge nu le pa mu lai chung khatiang chun tilan thina rim ngo thang amai ro chu no pang hian an ma ni hian theina sang tak an nei vek mai ni chu an theina sang tak chu nu le pain kan beng niam saka kan ti chiat sak thiri an chelu tuk tur chu ven tur le lut tuk ang chi kha chu vene mo khapte pongai mai thei amai chunga tinge sap ho te nam chang ka ngan ti nam upa ho re reng hi no pang ten ri san lak ngam manga tinge mi Huaisen tak tak ten lona average a ten lona nga tinge tu fin ria ta ten hleu kai thin kan ti chon an no pan lai ta an nu le pa ten an khap lem lawa an tlu thi seng sunga ma se khang khan an beng niam lo thin ni ma se mi zawa chon kan protect na sel tu kan fa te ti su ti kan nga lu tu ka no pang hi hetianga chuan an Huaisen theilo mai ni lawin thil ti ve tlak lo le thil ti ve theilowa khan I anin ngai tlat zelani chu wang chuanin no pang ten reason lak ve hi nu le pa ten kan phal sak nge ngei turani no pang Huaisen nei tura poimo mai chu an hlo tlina ni lovin thei top an chuana zo kha va fak sak va appreciate turani nang chu smart hle mai I thiam hle mai ti a I thei to pi chu akalom nu tuk ti jok tur thei to pi chu an sat takin rim takini thok ve a athra ti turani khang ang chi khan no pang khan hei unreal ru hian than len du zena growth mindset kha an nei jok ta ka a hlo tlinak nilovin thei top awa chuana kha anu le pa te atiloma ni ti a riat khan khano pang khan ti le zel du na ril ru puwa ti le zel turin kha khan chakna pe thirni ifa te kha an hlo tlina a nilovin pakhatna pahni na ania faksu chuai ton thei top chole kha zir zo ka wang khan fak zok ro chu tiang ani nga chuan hring nu ni ama chon chho zel ngam mayang ani lo chuan apasa ifaka afela I haule hrepani chuan ifa khamo rilu hriom reng ni siamanga ti chuan ti chiat a law me nang ma wain le kha aziranga mo ma se nuami le kha zir lawang chu ai chuan khami thleng thosi khan apas na a position a hlotlin na ani lovin thei top a chuana khan nu le pa te hian kan fakin khalai kha kan va riat pui tur jok lai chu ani jok ani lo chuan fa te an pakhat nan ya lim hur panga nan ya tum le muk kan ni chuan kan fa ten engtik ama ril Huaisen an nei ngai longa khovel hi ma chon do man ti ngai lawang thei top a chuana jok kha I appreciate tu lai jok chu ni ta ne tin no pang te hi an hlo hian khabbe tur ani lo re rengani an hlo kha soi chu tir ngam tur ma se kha thil kha a hlo om lo ani ti ro chu kan thil fiale ngai ni no pang te hian an ngai tu na te an emotion an lungai na te an hlo na te an thin rim na te an tar lan vengam hian khatiang kha kan khabbe lo khan no pang Huaisen zo ka asiam thirani chu bang chuan no pang Huaisen no pang hring nun ma chon ngam nei tur chuan an emotion hi rap be mi lo tur khap be mi lo tur chu ai chuan an hlo na emo an thin rim na emo an du lo zong emo an du zong mo te an soi ve ngam tu ni in chunga talan soi lo jong khoi ngen soyang ka khana lom khami ra be zelani na khan no pang a beng niam tol zelani ten mani Huaisen mangchilo fate Huaisen tura be sei tlat thi a thalo re reng no pang hian Huaisen an zirna thabel chu an nu le paten boina alo thlen changa an kam tlat hian no pang Huaisen asiam thirani chome an chuang uta I tre chula I haw ngal bor ani chu no pang Huaisen chula ekhayo chome chuan u chon gas off vatur ti kha tok mai khatiang ang chi no pang te hi engemo kan du lo ang zong alo thlen changa kan an khum vak emo ani lo pon kai ma ani nu le pa zo kan tal boi he no pang Huaisen aron chuak ai lo reng chu ai chuan
no pang hian an zir na chu an nu le pa te tang ini fa zai dam nei du chon mani zai dam ve mai tur fa Huaisen nei du chon mani Huaisen ma sak mai tur nu le pa Huaisen lo chon Huaisen te lo chu tiang chi chuan fatlom ngai nei du chon nu le pa kan tlom ngai nge ngai e no pang le tle ro li ka en kol ve na sa thin khop mai a chu ga tanga ka mu chu no pang tlom ngai kan ti reng hi nu le pa ril ru dik zet an lo om thin ai upa jok ten an tir chang nga tinge tir che ti no ai upa ten tir chong kalzel tur ti ang chi a no pang nu le pa ten an fui hian no pang an ron Huaisen chuak ngai ngai ni chu wang chuanin no pang te hian an model role model tur en ton tur an mamo a chu an mu na thaper chu nu le pa atang hian ani ti hi riat atha khop mai ten no pang hi Huaisen a thinlung an ma nia tu tur chuan buaina le har sana an nei te an ma ni nge na an solve ve kha athani an ma ni nge na an chin fel ve kha khan an ma ni in rin tok na ti sang ta chu chuan har sana atranga an to chang khan Huaisen turin pui thini tu lai chuan kan fa te et no pang ta chu apoi lo ma se high school kal thlengin admission kan ti sak veka engkim kan boi puya engkim kan present veka kan pe veka khatiang kha chu diklo har sana le buaina an to te hian an ma ni ngein ching fel vero se chu chuan no pang Huaisen le no pang mani in rin tok kha hi engani acher seilian engani acher thei don ani hi iti hlo ting thei in beisem han ti ang zo na te atra em ni iti thei kher lawang nang mai ti su ithiam lawang ti lam ai chon hi iti theyang tro iti theyang tro chu ava encourage dei to tani kan tong kham he iti theyang tro iti thei nge yang manin ti vero ti ang chi khane nge turani nu le pa ten kan fa te kan chan chuak zela har sana zong kan chin fel saka boina zong an hnunga le an ma kan dinga adik lo zirtir tu ten an vole ka kan chan me ma kan zirtir tu te kan khinglet ura kha te no pang Huaisen le mani in ring to kan chuak thelo khatiang huna chu ai chuan no pang te hi nu le pa te hian boina an mania chin fel ve hi kan zirtir anga em ni tin Huaisen tura no pang fuina thaber chu thon thu stories kan ti mang he ni rongbol tu ni tura min cher tu tur min cher na konga poimo ber chu kanau panlaya David Livingstone chan chin le kabu kan nei khami ka chiar tang khan rongbol tu ni tu na thinlung hi kania tun thleng hian missionary kali kala chak em rengani kala tum chu ka pension huna kan nu pa kan da damani chuan kan nu burain ka soi je chu missionary in kalang mun khora ti hi kala soi tam berania kala kal tak lawang ti po soi thei lawa achan chu kanau panlai thon thu tha khan ka khan min chom sei lian ani hei no pangte hi thon thu zirti rian thakop mai chu thon thu tha mi Huaisen thon thu abikin heng Davida Huaisen nang chi te Gideon Huaisen nang chi te pathian rin nan nga da ka tiang thon thu tha kha no pangte hian tu athakop maya omzian nei je chu engani no pangte hianin khang anga tang khan nu le pa la ka role model an huang chi khan thon thu tha tang khan Huaisen ate nei ta ni khuang cher chan chin te pasal tha chan chin te lo chik ma ro tun ma cowboy bu sadena ti borvel khatiang sadena ti borvel oi khatiang ina a choi seilen Bruce Lee chakna ri sa ti borvel boy pui ho reng jiang khan ka tong hi tu man lo ho lo sela tuai le pa tuai kan tiang chi hi an wang em mai ni khati hu lo han ngei tu ve chin te u sang ja ko som re ti chhovela no pang Bruce Lee ti borvel Jackie Chan mo khatiang ho achil ho reng kha tuai an tlem phar mai ni ma se tu lai chon Korean drama kan an enta Thai ho drama Chinese ho drama kan in khui pial thin ten ngau wing veng mo kal z thom no an ha ka tang reng hian thataman pailo tiang chi kan a chil chho tang hian mizo society a po hian heng tuai kan ting hi omtat mai chu until an environment until an thon thu ngai thla khan an ma ni kha a ser dei mai ni chu wang chuan mi pa fa inei chuan heng drama te hi en tam lu tuk a thalo a chan chu kha khan an ma ni konga
an ma nian seilen na a negative zong in a roi theini chu tiang bok chuan mei chia te po ani thota ni kha tiang zel khan an thon thu riat an ni tin an thil mu then an ma ni a kai roi thin no pang Huaisen nei kan du chuan kha tiang mi Huaisen thon thu a chom seilen ve kha an ngai ni ole no pang Huaisen tak ki chuan tunge ani a identity hretin ni no pang Huaisen fa Huaisen nei du chuan a identity hretero enge a identity an ni na dik tak pathian fa van khole tui pathian thian kani na khani tani chu tak chu no pang hi ke hi pathian zara kain soi thena lo ngai lo ula ka pian tira tangin chung ho sa ka piang lo ma se tu ma hi ka tlon kala hrengai lo mi hi va hlau em mo an ho sa ka wa wangai san em hi ka nei ngai lo nga tinge kan ti chuan pathian fa ka ni ti ka hriat chian em awang chu chon Huaisen na min pe ni van khole tui royal blood kan ni o chu wang chuan kan tu le kan fa te pathian fa ni na pathian du lai pathian ni na ahmangai em ahmangai lu tu ka wanga cross a thi hial khopa aron tlan ani thi no pang den hriat chuan an thilunga Huaisen na om nge mi piang thar dik tak doi zep kala mulo chu wang chuan pian tharna kan ti Isu Krista in nga a keima nia kan identity kan ni na kan hriat na hian Huaisen na keima ni hian aron tu thin ni chu wang chuan no pang thei tong try tur te Krista a be sei tur te tharau lama kan chom sei le hian an ma nia Huaisen na aron tu top mai ni amazu Christian tam takhian khatila identity va ruai thleng lo khan ala mup na alim sana vel ringot a khanin tharau na mo kan te Krista anni na dik tak kha an riat khan ka khan Huaisen na aron ruai ta thira ni Huaisen na kan ti bravery kan ti hi hlo nei lo nu na ni ringot lo chu ai chuan hlo tur lo om changa thil hlo om lo thlen chang te har sanate alo thlen changa khang ang ma chon ngam tur nun ne na kha Huaisen na dik tak chu ni ta ni chu wang chu na lom mi vati du da mi vat nek pop pop ang chi te hei chu ka ngam ting ran Huaisen na ani lo reng kan no pan la ya te a Huaisen deuh ni kan riat midang vel ngam chiang de ho kha an lo Huaisen tak tak lo ti alan chian na chu hring nun hi an ma chon tak tak ngam lo thin khang ho khan har fim lo ten an ma chon thina chu wang chon har fim ma hring nun ma chon ngam tur chon Huaisen ngai chu tur chon Huaisen na dik tak chu na chun ka soita khan hlo nei lo lam ni lovin har sar na hlo na boina lo thlen changa ma chon ngam na nun khani ta ni chu wang chuan no pang Huaisen nei kan du chuan mangai na kan tu le kan fa te kan enkol ma sa ngai chu chuan an ma nia Huaisen na atu seilian nga ati thang lian don ni no pang te hi engamoniti vero se try vero se fight vero se risk la vero se an lo chamang kha an lo chamna khan Huaisen joka cherang an tlu sualang an in ti thiang po hling an rapang an ban te pon ti ulang kha khan Huaisen turin a cher don ni tin no pang te hian that fam kim na ni lovin va be ve ram du na va ti ve na khan mani kan tu ngai that fam kim na ringot iko mu a be ram a effort pek lai zok ni lo a that fam kim na lai vok kha iwa focus na sadu tuk chuan a perfect lo chang khan ama ti down nga a Huaisen thai ngai lowang tin example kha ini angai ni example ini ngai tin ifateka hum him lutuk su mi ti du da tur mi vok tur mi hau tur ten wada vero thian te zinga po thian ten an kom du lo chang te po tong vero se khatiang ani huna khan an mani in khatiang ang fight chodan khan jir ve do ni engkima wa be puisu an sikula boro jong jong kha wa protectum vexu kha kha no pang Huaisen lo icher mai tin Huaisen na dik tak itu don chuan Huaisen na dik tak chu van khole tui pathian fan in rian na hian Huaisen na kengtel chu ai hluzok chu ai thazok chom lo tu le fa Huaisen na idu chuan pathian ani na khril ngun ro chu chuan mi Huaisen na asiam nge ole kha no pang Huaisen ni dan chung chang kan soi chu ni ta hei tu lai hian chaina rama hian dan an pa sa chu an dan pa sa chuan in engmo hetiang chi medical thilani abo psychology lam thilani emo hetiang chi soi tu chuan khatiang lama mithiam degree nei kher kha ani tur ani lo chuan in poisa fine tur ti dan an siam thara hei ke hi fine call dan chung chang te mental health chung chang te
cái soi phẫu thì là cái chú passo sát liam mấy cái này zong zong kha scientifically te mo academically te chuanin katling hran lem lo amar su ka thanem ngai na wang zo khen karon soi ve thina soi fu lo lai te ka nei chon mi lo ngai dam ula tin correct ngai ka om chon ki correct thei ga ne mi ron ril ro ka holem lo ania ti te kha kan soi du ni ole fa Huaisen nei vek turin du sak na ka lan cheu ani